UMLA Barim ke UNIP nanong krem constituency uba Lambor Malngiang ulong ba semladon daw ayai bat ba Aden Milar Basaimot ubadai UMLA Bamanta nanong krem constituency bat ubadai ru presiden jong keseng WPP uba Lambor Malngiang ulapan pau ba don daw bat uba Arden handrai hagajinya kun ya ke election karai kadai baik hakipat ba haba kali yan open kersyan hageneg election MP Lok Sabha uba Lambor ulong ba unhapan kersyon ya ukertong balapan yang da keseng UDP namar haduk manta udang dai udukot ke UDP nalon nangta uba Lambor ulong ba kajingai nek kejong u bat keseng UDP kadai namar kinang ngelam ke UDP seng kimi kim syam lapan citam ya u uwat lada ki MDC ke UDP ha ke HADC kilapha da kajing thok pan citam hadin ba lalit ban kersyan ya keseng NPP ha ke HADC haduk mentang ngarang dai udukot ke UDP bat ngahap kersyan ya ukertong balapan yang da ke UDP hageneg election MP ulong haba kalibiang lau ba Arden uklempan jing kersyan napi ban kersyan ya ukertong ke WPP ula jubab ba Arden uklem ong ayai namar kia don la kejong keseng syuk uba Lambor ulakam ba kejing kersyan kalong tang ya ke eksekutif komiti haki HDC handrai uklem pat perseng na keseng UDP kaman chua uba Lambor uladep ong balada ke UDP kashim kejing pencitom tang namar ba oleh kersyan ya ke NPP haki HDC un seperkat temai handrai haba keseng kamle yai ularai banyai nek bet ha keseng UDP kumpan jemputkan mau uba Lambor ula job ya ke election MLA nanau krem house nem arcar kat pra kum ukertong simen handrai haba ulai kun na keseng UDP house nem arjar apelai ula remno bat kipat ba kilajit biang ya uba Aden Milar Basai moj nanau krem constituency